aba family ya Honorable Mary Karoro Kurutu bamusimire abo kwataraho family yona atine kushorora aba family hamwe n'abaranwa bagira ngo omugenzi abe nakunda ruhanga kandi abirari cyo kureberaho kirungi cyabona tumusimira aho kutubera anfakta bero cyo kurebera ucyo azana kone ezo cyangwa nanyintire wabo ko nanye ntakashimesa kugenderaje atamagezi manya kusija katatungana nyonga ntakadiroga nasonga so you wouldn't know but she was a younger girl. I used that to call her free go chang awu free go mutatungana ti no mzagowa hayi kwemiri kinishwana kandi ndi twabandi turabazuramu konka akakora imirimo akasomera bweranyangi yaheza yasamakere yashoma yaheze gusoma kwe cyane mununga nakora by'amahuje namanya kandi kaza story bihiyona aba family ababenu baturana Honorable Mary Karoro Kurutu barugamba hona tayari Westo makaga umugenzi omuri bushenyi bagambira hamagaraje hamwe no kurwara kwe ni manyabiro for 1 month Miragwire mfakshi lift about 2 months ago inizera abirataka gakira agenda nashasha onore nanyoku kundi birandi nishaje mununi dojira no sasa kumanya ngiyashashasha munango yashasha baso kurumba so Kampala ngiyashasha mununga nyine bera Nairobi akana musoni ihangire tungira amakuru go busasi mununga aba mukamanje Honorable Mary Karoro biyafa yagumwirwaro yagakani mu Nairobi akatunga aho buzubu yatunga accident nyuma ho yasisikaro mugongo kuyatungira ubuzubobwe yageza aho yazo mwirwaro azana kasere hospital yabire natungira ubuzanzabi kumara almost 2 weeks. Florence Munywano umutura kandi umunywano wo mugenzi nagira ngo abira ari umukazi wo mwesigwa umucyaro kuyagenda arabira ikitubundaho no kureba ngo umucyara utakahuriraho kakamoko kona kugira ngo abuzabuze izindi za gavumenti mwene ki twabakuzo muteteki ni ntumwegaho kureba ngo ni twe twaba turi mu butegeki ubonga hasi ubonga hibi kureba ngo yatubira icyo kurebera Florence Kata muramukazi wo mugenzi kandi hona uri chairperson we cyareki umugenzi ari kuzarwamo nagira ngo Karoro abire nakunda kandi arukore ikigombe cya NRM akagire cya sere eyindi kuranga RC muka government nyenda mwishuke Honorable nangwa n'ubwa afire mu mwishuke byabakorere mu bitombana be abana biyayorire mutuhera abana bitemero hari abateye nemero abo kwamera kata kumanya kutugirira nemero we yabarundo mu rumo wabura kujya tutegereza tuyina abana bitu mu bishuke President Museveni tujushira abana abona mama umugenzi Honorable Mary Karoro Kurutu akaherezaho ihanga umuza office nyingi munonga ubwa hati government hamwe nabeka bari no bakora hantekateka y'emikoro yo kushendekereza umubiri gweye kandi byona nibija kumanyisa ubwihanga gasha ko Olivia na Sasira